Dashle nyeming la dawa tashi losumju sane dalozini dalozi pizog United team na chiye ani number nishu changi jersey number ni changi ani position set back nyeming la tizi phauto sane mungor ni ani pidung sumbo antesa right defender loni sani nyeming la tense thar de ngalo nishu ani sija beligupe ne ani anda number jersey ge number nishu ani position left wing ge ngaten samduge longi sa ani yagal hocho mon gorsi jani ani team develop ge goalkeeper number 1 tuje nyeming karma sawang lawara ani nga loni sagui ani nga collegal ni ra collegal FC collegal ga team na sige ani nyene jersey number 14 re ani position ni bingari nyeming la sichumbe loni sadu sane pora phayuni ani jersey number 7 and position the striker. Thank you. ngam mingla kelsan top gel lage ani lo nishu chaji ni ani saja belugu bi golathala ni ani number jersey number 11 ni ani position left right winger ni ga chi. Thanks. mingla tenji gele ani shija collegal FC jersey number 15 ani position right back. Mingla gele won chu ta lo ni setu and in position the right side back chi and jersey number 5 che and position the right side back. Nyeming tenji telu lo nisani ani semuze CFC Chesum FC Toronto le ani jersey number ni bai ani position defense my name is Tenzin Yugel. I'm 24 years old. I'm from New York. And New York, I play with Stone Line FC, which is a Tibetan team that we established in New York. Thank you. Oh, Dashle nyeming la pemal hundu lai lo nishu chani sane samdule shija phayu Kathmandu ni ani totung number goa position striker tuche nyeming la purba lo nisatu ge ani club Gangtok Sikkim number 2 pa position midfield. Thank you tuche Just the nyeming sangye yaso any age low the sumju ro place the thanga coaching chi yu German Football Academy Kolkata la yu and number 21 re position goalkeeper tuje